Yes, nizere ko meze neza muri hose mpande zitandukanye. Rero twongeye gukeza ama equipe yacu y'u Rwanda, cyane mu nyemere dukeze equipe ya Murera, equipe ya Gikundiro, Royal Sport, equipe y'Abanyarwanda, equipe mukunda muri benshi. Ndashaka ko tuyikeza uyu munsi kuko tukayiha uturabyo twayikomera amashyi, kuko ni ikipe yamaze gutombora neza cyane kurusha amakipe yose kuri iyi si mu irushanwa rya CAF Confederation Cup, dore ko ikipe ya Royal Sport yamaze gutombora agakipe koroshye cyane, dore ko benshi bamaze kuvuga ko ari inzira ya mbere yo kugera mu matsinda, ari intambwe ya mbere yo kugera mu matsinda. Ariko kandi twihanganisha ikipe ya APR FC Mukeba yamaze gutombora nabi. Bamwe bati nukurira umuntu akanagura, abandi bati rwose nukwibagirwa amatsinda umuntu agahora akarira burundu akanagura. Nyuma yaguze abakinnyi benshi cyane, abanyamahanga benshi, amafaranga menshi cyane, ariko bikaba birangiye amarere yongeye kuba menshi. Byatewe n'iki rero? Byatewe n'iki kugira ngo tombora zigende gutya, kugira ngo APR itombore nabi kuri urwego, Rayon Sport itombore neza kuri urwego? Tugiye kureba kuri iyi channel yacu, mwebwe mwese tubayimo nikaze cyane. Nkurutse ko niba utakora subscribe gerageza uyikore dufashe, ndetse kandi ukandire like nukunda iyi video, ndetse unesharinge ku bantu bawe, by'umwihariko niba wakunze iyi video tugayo ikaze cyane. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport yamaze gutombora neza, reka tubere duheraho. Yamaze gutombora ikipe ya Singida Black Stars, ikipe yo muri Tanzania, ikipe yoroshye cyane kuko ikipe ni ya kane ku rutonde rwa champion, niho yasoreje, yaje iri inyuma y'ikipe ya Yanga Sport Club, iza nyuma y'ikipe ya Simba, ndetse kwa gatatu hari haje ikipe ya Azamu, ikipe nayo rwose nayo ikomere ko itaragera ku rugero rwa Yanga na Simba. Hanyuma ikipe ya Singida yavuyemo Meddy Kagere, yarije ku mwanya wa kane. Urumva ko no kugira ngo isohoke ni amahirwe akomeye, ahubwo kuko ikipe ntabwo kubona tigisohokana, yasohotse kubera yuko yahetswe n'ikipe ya Simba na Yanga, kuko aya makipe yitwaye neza cyane mu myaka itambutse, bityo bituma Tanzania yemererwa gusohora amakipe ane. No kuvuga ngo kino gihugu cya Tanzania, Simba izakina CAF Champions League, ndetse na Yanga ikine CAF Champions League, ndetse utiragiwe ni ikipe twari tumaze kubwira ya Simba. Naho ikipe ya kane Singida yatombe na Rayon Sport, iyo nk'ikipe yoroshye cyane, niyo yagombaga gukina irushanwa rya kabiri ku mugabane wa Afrika rya CAF Confederation Cup. Rero abari benshi batangiye kwinywera icupa bavuga bati ikipe yoroshye gutya, ikipe itaza amatsinda, ikipe itazi n'igikombe, no kugira ngo ibi yakane muri champion ni ibintu byayigoye, bisaba isukari, bisaba amazi menshi, byarayigoye cyane. Rero abariyo benshi bakomeje kubyishimira, bavuga bati twinywere icupa, kuko ikipe ninamara kufanamo ikipe Rayon Sport izana n'agakipe koroshye cyane ko mu Burundi cyangwa se muri Ethiopia, ubukipe buto kuko urebye ni ubukipe buto cyane. Raundi ya kabiri kurikiyeho noneho twabona Rayon Sport yasuye mu matsinda ku nshuro ya kabiri, kubera ko iri guca mu nzira nziza cyane zoroheye abakunzi ba Rayon Sport, kuko nabonye benshi babyishimiye. Rero intambwe ya mbere nubwo bisaba gutsinda, ariko Rayon Sport amatsinda bigaragara ko yagezemo byanze bikunze, usibye by'umwaku, usibye amahirwe makeya. Rayon Sport Murera mukunda muri benshi yamaze kwikarifiya mu matsinda, uko niko kuri, kuko iramara gutsinda iyi match tayari, ahubwo ikipe bizahura yoroshye cyane kurusha iyi Singida mubonye. Niyo mpamvu tuvuga ko byanze bikunze ikipe yamaze kugera mu matsinda, kuko n'abakunzi ba Rayon Sport ari abayobozi, abantu bose batangiye kunywa icupa. Niba mfana Rayon Sport nawe nushaka kunywa icupa, ikipe ya Rayon Sport yaguze neza, ifite umutoza mwiza Lotfi wavuye muri Mukura, imyubakire ye, imikinire ye, cyane ko ikizatandukanye n'abandi batoza. Kuva yagera muri Rayon Sport, Lotfi ntago aratsindwa umukino n'umwe, usibye no gutsindwa nta nubwo yarinjizwe igitego na kimwe mu izamu rya Rayon Sport. Yakinnye imikino myinshi ya gishuti, yose yarayitsinze. Ikintu yakoze kibi ni ukunganya, ntarinjizwe igitego, kandi afite abakinnyi beza. Ni icyerekana ko rero Rayon Sport already tayari mugura jezi, mugura amatike, Stade Amahoro izuzure, mu gihe tuzaba twakiriye ikipe ya Singida Black Stars hano i Kigali mu Mahoro. Ikipe ya Rayon Sport y'Abanyarwanda bayijya inyuma. Ikiza nuko akantu k'ubufana kavaho, tukagenda twese nk'Abanyarwanda, twese twambaye jezi, twazamura idarapo ry'igihugu. Ariko ku ruhande rundi ikipe ya Mukeba yo iri mu marira menshi. Ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu, yatomboye nabi ko yatomboye ikipe ya Pyramide mu gihugu cya Misiri ku nshuro ya gatatu yikurikiranye. Inshuro ya gatatu yikurikiranye ni ibintu bitumvikana ndetse binababaje, kuko inshuro ya mbere yarayitomboye ikipe Pyramide irayikubita, ari n'ubwa mbere je muri iri rushanwa rya CAF Champions League.
inshuro ya kabiri irayikubita none itsinda ibitego byinshi bitandatu, byose ni umuba, ibitego bitandatu, ikipe ibikurusha kure akamema, igutsindiye mu rugo, igutsinze iwayo, ikurusha cyane bifatika. Kandi twibuka ko ikipe ya PRFC yari yaguze abakinnyi bashyashya yari bafite abanyamahanga, na n'ubu ngubu yaguze abakinnyi benshi cyane, muramwe murabazi. Ariko aho ngaho ntabwo bisobanuye ko Pyramide azayitsinda. Twibuka ko Pyramide niyo kipe iheruka gutwara irushanwa rya mbere ku mugabane wa Afurika rya CAF Champions League, niyo kipe ya mbere kuritwara ejo bundi. Murabiga ko yatsinze ikipe yo muri Afurika y'Epfo nayo ikomeye cyane, ikipe Patrice Motsepe yarayikubise neza irayandagaza, yikubita umukino wa mbere baranganije, uwa kabiri mu Misiri barayiturira cyane, bayitwara igikombe, mwese murabyibuka. Noneho iyi kipe bari kwibaza ngo ikipe ya Pyramide ivuye gutwara igikombe cya CAF Champions League ikinyotewe, nta mukinnyi n'umwe yarekuye, nta mutoza yarekuye, ahubwo ikipe Berambi yarushijemo kongeramo abandi bakinnyi. Ikipe ya Pyramide iteye ubwoba, niyo mpamvu abafana benshi ba PL bavuze bati noneho satani yadusuye atuyobora ku ikipe mbi cyane ya Pyramide, dutombe inshuro 3 zikurikiranye, bati n'ukwibagirwa amatsinda. Nukuri byatangiye kuvuga no hanze bati APR murire mwihanagure amatsinda ntimuzayajyamo, nubwo mwakora iki Pyramide murusha amafaranga, ntimurisha abakinnyi, ntimurisha umutoza, nta na kimwe cyatuma mujya mu matsinda, ahubwo bati nimwemera, ahubwo noneho muyobora ibyo mu rugo. Ahari bashaka ko babandi bakunda kuvuga ngo ngigira ubusambo, ngo iriba, bazabona uruvugiro. Nubwo atari tutabishyikirije na kwijana, ariko abenshi badakunda ikipe ya PRFC none bagiye kubona bavugira, kuko niba ikipe nka Rayon Sport, ikipe ya Mukeba igiye kujya mu matsinda inshuro 2, noneho APR bahanganye itajyayo n'ishuri imwe, no kurenga ronde ya mbere no bigiye kuba ikibazo, kuko niba mugiye guhura na Pyramide izahita igukubita tayari, izahita igukubita rwose, ni ikibazo gikomeye n'ibyago bikomeye. Niyo mpamvu rero abariyo bari kwikina ku mubyimba, bakavuga bati Imana ishimwe, tugiye guserebura, tugiye kwikina ku mubyimba, twinywera agacupa. Abafana ba PL bo bihangane, ariko nanone bavuze bati twitegure shampiyona y'umwaka utaha. Iyo niyo mvugira abafana ba PL mu bakunzi, nubwo abakinnyi wenda mutagana cyangwa se abatoza, ariko nabo umutima nturi hamwe, ibintu byadogereye byabacanze, bari kwibaza ukuntu bazatsinda ikipe ya Pyramide, hafi yo kudashoboka. Kuko bakabaza ukuntu ikipe ya Pyramide izaveramo ku inshuro ya mbere, raundi ya mbere, ikipe yo gutwara igikombe cya CAF Champions League igakurwamo na APR muri raundi ya mbere, bisa n'ibidashoboka. Rero niyo mpamvu banyarwandakazi aho uri hose, niba ufana APR ihangane, mutegure shampiyona y'umwaka utaha nk'uko abanyarwanda benshi bari kubivuga, mwitware igikombe cy'amahoro, mutware cya shampiyona n'ibindi byose bya CAP na mapinduzi mutware, ahubwo noneho mwigire muri Kagame Cup, muba ariyo mutwareza amapinduzi, ariko ibindi mwibagirwe. CAF Champions League mwibagirwe, kujya mu matsinda mwibagirwe, muhore kurira mwihangane. Pyramide irakomeye, mwatomboye nabi, mwaguze nabi, ariko nubwo mwaguze neza, Pyramide yaguze neza kubarusha. Nubwo mwateguye, Pyramide yateguye kubarusha. Ikintu twemeranyaho, umupira barawukina, APR irakomeye, ariko na Pyramide iri ku rwego rw'igitangaza. Urumva ikipe ya mbere muri Afurika ibiri ku rundi rwego, sasa tubyemeranye. Hanyuma rero abakunzi b'ikipe ya PRFC, abakunzi b'ikipe ya Sport, imikino n'ejo bundi igahita itangira. Hazajya umukino wa mbere no kwishyura, ikipe imwe yakire iwayo, indi yakirire iwayo. Mu wundi mukino ukurikiyeho tuzaryoherwa cyane, tuba update, tureba uko byifashe, tureba za ndani ziba zigiye zishinyuma abantu batagiye basobanukirwa. Ariko mbabwire ngo abazatsinda bazatsinde bishime, n'abazatsindwa bazihangane, imvururu ntabwo ari nziza. Imana ibarinde rero. Reka ngubwire ngo niba utarakora subscribe yikore, udushyigikire, ukande like, ukande kuri share, ndetse kandi ufite igitekerezo, inyunganizi, cyangwa se hari ubundi buryo ufuza ko twakuganirizaho, waduha igitekerezo muri comment, twagufasha cyane kuri iyi channel yacu yitwa Ajab Marashi Updates. Imana ibarinde cyane, nanjye ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu byo birakomeje.